Kienet idea li saret realtà Richard Browning, ħolma li kienet ilha tberrem minn ġkunitu. Li titid partikolarment fuq l-ilma u kellu f'moħħu li jfassal dik li ddeskriva bħala jet-suit, uniformi li hija mibnija u mfassla permezz ta' prinċipji tal-inġinerija. The feeling is the closest to having that dream you sometimes have as a child or maybe an adult of walking, running and then stepping and then going wherever your mind takes you. It is that free. Għallit nebbaħ mit-trobija tiegħu ma' missruna Nuh li kellu marfin tekniku dwar l-inġinerija u l-avjazzjoni. L-esperjenza tiegħu ma' Royal Marines għanqlitlu l-kurzità dwar il-potenzjal u l-limitazzjonijiet tal-kapaċitajiet umani u l-mod kif il-ġisem u l-moħħ jaddattaw għaċ-ċirkustanzi. Bħal gravità. 1500 horsepower jet suits. So that equipment, and there's two pieces of equipment there, when you put that on, it creates so much force downwards using jet engines that it allows you to fly. Mat-tim tiegħu wettaq iżjed minn 100 tira f'31 pajjiż. It looks like a superhero system. We do lots of entertainment events, but we also do lots of military and medical work as well. Il-Gravity Team ser ikun qed jieħu sehem f'sensiela ta' attivitajiet f'Taqali, Wheels and Thrills, bris l-Special Olympics f'Malta.